Kubor nakaslem jong unongsan hima. Tang kumbashi snem AA hadien ba kontraktor la pendap ya kijingtai ya ke building jong kapatar kemat Model Degree College. Henry mentala yu ipen ban bagate ke building kaladon ki benta ki bala orpan kabapen paushai bala sutre torti tang bandap rukom. Ya kani lalap ha kejingnet jurep jong nong thok kubor ha ke bala yu iru baka surok banlet syakate ke jaka kam nong satya wat tang manyat kali badap de kitliu khoru khoram badhap manyat kijat kumbashi tengkenta AA ban poi syakate ke college. Layu iru bakat kum ke tenda, kadon ya ke jingtai ban snaya ke lift, ha ke ke building. Henry nak kidaw ki bamla ban tem, lasu i kum tu bat kier de kisiet, ha ke jaka ban snaya ke lift. Na ke jing i shra, kila don ru ki kena ki balik kai sya ke jaka ban penpat ru i ki jinghang. Nalor kata layu iru baka boarding elektrik, bat ko umru 4 lak satya ban penbiang sya ke college, bat ru ya ki arteli ki hostel ki badan marjan. Hakalai pau tarik ubanai nailar arhajar arpau umentri break mi ya kapulia putih ha jella ubak lakmen rumbui ula tho ka Twitter ka jong u baya kani ka college insa sedang ban pli pat ba no mentau snam arhajar arpuar henrei le si kani ka jingtmu kanam la ban urlong satya lada kibor break mi kim shem khia ban budin kumban chupentep ya kate jaka puli ringkat berki hostel labu mau nong rem do menteri rang ba du keri Narendra Modi hakalai tarik urempang arhajar khat khandai lingba ka video conference ha ka jingya don ringkat UMLA ka jirang uba Sosthenes Sotun lembat kiwe di ki officer sarkar kabala penlong ha office jong deputy commissioner ka Riboy district ha ka tu por ya kate ka building lashna ha ka jinglot kabala kot shaka khatway point not iwe klor tingka hapo ka jingkhmi jong ka state project directorate Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan Shillong.